gatoya kugira ngo tubashe kubereka ibyiri duka ibyiri shop. Kora subscribe, kora share, kora like, kora comment kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, show business za buri munsi, weekend time. Uyu munsi rero tugiye kubereka gushya, tugiye kwatwika mu kanya kugira ngo namwe mwese mukunda social media nimujya muza South Africa, muje kwishopingira, mujya muza mu supporting iri duka, koko ni duka ry'umwana. Yes, Cape Max of course is always there for you. This is Cape Max TV na tuko ndani ya jiji la Cape Town. Tunaenda kule pale ili tuweze kukupekulia kile ambacho tumekuandalia katika siku ya leo mwanawane. Yes, twumvise ibintu byinshi bivugwa kuri uyu mwana w'umunyarwanda umaze kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Hano rero twabashe kuza ni muri Afrika Yepfo mu mujyi wa Cape Town. Nkuko mubibona rero turadrivinze tugiye hano, tugiye kumureba aho ngaho nyine akorera ku iduka rye riri Long Street. Tugiye kureba iryo shop abantu bashopinga bavuye Canada, bavuye Australia, bavuye France, Belgique ndetse n'ahandi hose baje kureba iryo duka ry'akataraboneka ricuruza inkweto z'akataraboneka, ricuruza ibintu bitandukanye byinshi cyane ndetse birimo n'ibinyafrika bitandukanye. Rero nimucikwe rero nimukanya gato tugiye kubereka bu aho rugiye gushya, tugiye kwatwika mu kanya kugira ngo ni jamaa fulani mmoja hivi kutoka Rwanda ambaye ana bonge la shop, bonge la duka. Ndio maana tumefika hapa ili tuweze kuonyesha lile duka safi, duka nzuri lenye mandhari mazuri, lenye bidhaa nzuri kwa ndani. Usikose kuungana nasi, usikose kutufuatilia. Lakini kabla tujaendelea mwanawane, hebu bonyeza subscribe na uweze kupata zile habari motomoto zetu kutoka ndani ya Cape Max TV. Hii ni Cape Max TV kutangazia Afrika Kusini katika jiji la Cape Town, lakini tunatangazia kila sehemu, kila mahali. Tunaondoka sasa ili tukuonyeshe pale ambapo tumekusudia kukuleta katika siku ya leo, ili kesho utakapokuja kufanya shopping ili uweze kuja katika duka hili, maeneo hili, duka la B Unity, Brother Unity. Ni duka ry'Umunyarwanda, iduka rihenze cyane, iduka rikomeye cyane, iduka ririmo ibintu biryoshye, iduka ry'umwana w'Ikigali ariko ukorera business ye muri Afrika Yepfo mu mujyi wa Cape Town. Rero twabashe kwagira muri show business za buri munsi rero kugira ngo tukwereka ibyiza bitatse Afrika Yepfo, ibyiza bitatse hirya no hino twasuye, ndetse n'ibyiza bitatse u Rwanda. Ariko umunsi turi muri Afrika Yepfo rero nho twagiye kugira ngo tubashe kubereka ibyiza bitatse B Unity, Brothers Unity. Rero tugiye kwinjira gatoya kugira ngo tubashe kubereka ibyiri duka, ibyiri shop. Kora subscribe, kora share, kora like, kora comment kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, show business za buri munsi, weekend time. Uyu munsi rero tugiye kubereka uko bimeze. Ni muri Long Street, Cape Town, Long Street kuri nimero 36 kuri Long Street. Tugiye kwinjira rero kugira ngo tubashe kubereka iryo duka. Hilo ni duka la kwanza katika sehemu ya Cape Town, na kuna maduka mengine, ila katika duka hili ndipo pale unapopata bidhaa tofauti, bidhaa mbalimbali, na unaweza kushop, unaweza kuchukua kile ambacho wewe unaweza kukihitaji katika siku ya leo na siku nyingine. Kama unatoka Canada, kama unatoka Brazil, kama unatoka Australia, Belgium, France, Kigali, unatoka Dar es Salaam, unatoka Kenya, Nairobi, Uganda, Kampala, bwana usikose kuja katika duka hili ili waweze kukupa yale mavazi ulikuwa unataka katika muda mrefu. Tunaingia sasa pale kukuonyesha lile duka la kwanza Cape Town. Let's go. Hodi jamani. Karibu sana. Mpo jamani? Tupo jamani. Asante sana. Bwana, sisi ni Cape Max TV. Ndio. Sisi ni Cape Max TV. Tuko hapa kwa ajili ya kitu kimoja tu. Tumesikia mambo mengi, mafununu kibao, makomenti kibao kuhusiana na duka hili. Sisi ni duka hili, tumeelekezwa hapa, lakini je, tumefika? Inaitwa Brothers Unity. Ndio mmefika. Yaani Brothers Unity katika Long Street number 36 ni hapa? Mmefika. Hapa? Ndio sehemu yenyewe mmefika. Au sio baba? Na mmewakuta wenyewe. Ndio wenyewe? Asante sana baba. Unaitwa nani wewe? Mimi naitwa Abdulkarim. Abdulkarim Safari. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asante sana. Tumekuja hapa ili tuweze kuhojiana mawili matatu na tuweze kuona kile ambacho mnaenda, sababu watu wengi walikuwa wanauliza hivi, tukitaka kushop, tukitaka shopping tufanye. Na kitu kimoja umekisahau, kwa Kiafrika. Unajua Kiafrika? Hapo umefika. Hapa. Yani mambo yetu ya Senegali, ya Ivory Coast, ya Rwanda, Burundi, Tanzania, East Africa, Kiafrika.
Kongo hapa. Ukitoka hapa. Ndio. Ukitoka hapo nje. Kila mtu ananunua Afrika yule. Au sio? Hizi ndizo bidhaa ambazo za Kiafrika. Si ndizo hizi bidhaa. Bro. Unaiona shati ile pale? Ile. Ukienda Ghana unaonekana Mghana. Ukienda Tanzania Mtanzania. Tanzania. Ukienda Uganda Mganda. Ukienda Kenya. Lakini mimi naona haina haja ya masuti. Sio ya masuti lazima yatoe kabisa. Haina haja ya masuti. Mambo ya wazungu yale. Yale ni utandawazi. Kwa mfano kama ile inakuwa bei gani hapo? Ile pale shilingi 500 tu. 500. Randi 500. Mbona Afrode randi 500? Kwa kibongo randi 500 inakuwa kama vile la 1060. Mbona hela nzuri hiyo? 1060 sio mbaya. 1060. Yeah. No. 1050 kitu kama hicho. Yeah, sio mbaya. Kuanzia tu wateja na kuwajali wateja. Na kuwajali wateja. Sawa. Na kama hii nzuri na nyewe. Kama hii bei gani hapa? Kwa sababu hii hapa hiyo shilingi 150. 150 randi. Jamani, Cape Max, mnaona mambo hapo? Mnaona? Tumeingia penyewe hapa. Ni sasa na $10 tu hiyo. Dola 10? Sasa na dola. Mnaona mna viatu, mna nini, mna vya Kimasai, vya Kiafrika kabisa ni. Bro. Hapa. Sasa ina maana sasa unajua tulikuwa tumepotea. Kila siku tunashindia masuti, vitu mbaya vitu vya wazungu. Kabisa. Baba, nashukuru sana. Tusiige utamaduni wa mambo ya ugenini. Utamaduni wetu. Hao sio? Ili na yule atuige sisi. Mambo ya ugenini hamna. Hapana. Tuigwe. Kwa sababu ukiiga ni utumwa. Ndio maana Rais Magufuli akaviongelea hivi vitu Ukiiga ni utumwa. Ukiigwa ni fahari. Wewe Mtanzania Mimi sio Mtanzania. Wapi wapi Nigeria? Mimi nimekaa Tanzania. Nimekaa Tanzania? Lakini ni Burundi. Aliwa wa Buyenzi Bujumbura. Bujumbura. Basi ngoja kwanza. Wape hai watu wa Buyenzi Bujumbura hapa. Bana, mimi watu wa Buyenzi Bujumbura na wapa hai sana, na kama mnanisikiliza basi na mnanijua kwa kuniona na ambao nijua kwa kuniona siku moja wataniona. Umeoa hujaoa? Nimeshaoa. Mwanamke yuko wapi? Yupo Tanzania, Tanga. Anakuja bado mna au yeye utandawazi huyu aingi sana. Kwenye mawasiliano. Anakusikiliza, mpe hai. Sidhani kama mpe hai. Mpe mwambie yeye aingie humo. Ataingia, mimi najua. Ataingia. Hapa. Basi kama ananiona basi nampa salamu sana. Mpe salamu sana. Shemeji yetu ndo haya. Alikuwa anaogopa kuja huku. Kwa kama alikuwa anaogopa kuja huku, yetu ndo haya. Basi kutokana na mazingira anayoona afanye fikra, afikirie kwanza. Shemeji kama unavyo yani tuko katika duka la mmeo, tuko hapa. Baba, nashukuru sana na Mungu akubariki na Cape Max. Nikiwasikia nilikuwa sijawahi kwa Meet Live. Kweli? Nilikuwa nikiwasikia. Haya, waambie sasa wafanye subscribe hapa kwanza. Yani ningewaomba wote ambaye atacheki katika Cape Max TV. Si tafadhali fanyeni subscribe. Ndio. Sawa. Ungeni mkono ili tuendelee zaidi, kwa sababu mnafanya subscribe. Mnaunga mkono kwa namna moja au nyingine. Ndio wanatusupport. Na ndio kisa cha Cape Max. Ndio. Kupeperuka na kupeperusha na kupanga moja kwa moja. Au sio? Sawa. Baba, nashukuru sana. Asalamu alaykum.
Yes. Nkuko bisanzwe rero iyi ni Yepfo Max TV rero igihe cyose ibagezaho ibintu biryoshye cyane kama mnavyojua kabisa tumetoka mbali kwa ajili ya show yetu ya leo, show busy kabisa, weekend time. Isipokuwa weekend inakuwa siku za kawaida mwana wangu. Bwana, hii ni Yepfo Max TV. Kama hujafanya fanya subscribe haraka iwezekanavyo ili uweze kupata habari moto za show busy yetu, au sio bana? Nimuchikwe rero n'ibiganiro byacu bya buri munsi tubagezaho kuva mu mande enye zitandukanye z'isi, ari kucyandikana Kigali mu Rwanda ndetse no mu Burundi, mu Bujumbura, Uganda, Kampala, Dar es Salaam, Tanzania, Kenya, Nairobi, kama kawaida. Yes, nkuko mwabyifuje rero uyu munsi twakoze urugendo rero cyane kugira ngo tubashe kugera kuri wa muntu mwifuje. Rero twagezeho uyu munsi afite byinshi agiye kutugezaho uyu muntu wicaye imbere yanyu. Reka rero tuze tumubaza amazina ye ko yitwa, kuko niwe watugendesheje kugira ngo tubashe kwagera hanga rero. Yes, kuba tanzi nitwa Juda Mans. Ubwo rero nkuko rero mubizi rero igihe cyose Yepfo Max TV tubazanira ibintu biryoshye, ibiganiro biryoshye buri munsi, weekend time, show busy za buri munsi. Rero uyu rero ni wa muntu rero tugiye kubageza kugira ngo abashe kubibwira, kuko niwe watuzinduye uyu munsi wa none. Rero naomba kabisa kweni makini, kaeni vizuri katika television yenu ili mweze kujipatia habari moto. Bwana, karibu sana, japo wanatakiwa tukaribishi ariko twagute nta kundi, wihangane. Utubwire witwa nde, kubatakuzi mbese uri muntu ki? Yes, ubwo rero mpamvu twaje wawe kugira ngo tubashe kwa twagukoraho amakuru afatika, kuko muri Australia baragushatse, Canada, Kigali mu Rwanda, Dar es Salaam, Kampala, Kenya, hano hose barakubabariza. Ariko niyo mpamvu uyu munsi rero twaje kugira ngo duha amakuru afatika. Mbese witwa ndubundi? Banyita Isa ya Iduka, rikaba ryitwa Brothers Unit. Yes. Wanabonye hanzanze B Unit, Brothers Unit. Yes. Ahantu hahurira aba brothers. Yes. Akorera aba brothers. Yes. Tuhurira tukaberwa. Yeah. Tukambara neza. Yeah. Ibyo dukeneye twifuza. Inkweto nziza wishatse wisanga kuri Brothers Unit. Yes. Jeans nziza wishatse wisanga kuri Brothers Unit. T-shirt, cap, amasaha meza, n'ibindi. Affordable price. Affordable swag. Affordable swag, eh? Yes. I like that, man. Brothers Unit, affordable swag. Yes, Kurero, that is the affordable swag, eh? Affordable swag cyangwa se Brothers Unit igaragara hano muri Cape Town, niho turi umunsi wa none. Uyu musore n'umunyarwanda kubatamuzi rero kubashaka kwambara bakaberwa. Niba ushaka kwambara ukaberwa, Brothers Unit iri hano. Iri hehe? Long Street nimero 36 Long Street. Uramutse South Africa ntugere Cape Town ntago waba uzi Cape Town, ugomba kugeranga kugira ngo ubashe bakora shopping. Reka twitwanye gatoya. Mbese hari abantu waba warambitse kera cyangwa se na n'ubu ngubu cyambika? Yes, abantu turabambika beshi muri Brothers Unit. Twakira buri mumwe wese nkuko tuyita Brothers Unit. Dufite abahanzi beshi bava hanze, Uganda, Tanzania, mu Rwanda, Kenya, hano hose. Mara tumepata fununu kwamba kuna, nimesikia majuzi fulani hivi nilisikia kwamba Chameleone ule kuja hapa Chameleone. Yes, nze designer we tumudesigninga, tumuwe ibintu birungi ayagala nyo Brothers Unit. Ayagala nyo supporting nyo Brothers Unit. Yes. Nabalala era tubawade welcome to everyone. Welcome to Brothers Unit. Umesikia? Huyu alikuwa Jose Chameleone, msanii mkubwa sana aliyekuja hapa na alimvalisha ujamaa huyu hapa. Mnavyoona kabisa mavazi mazuri, viatu vikali, wana Nike, wana Jordan, wana kila aina ya kiatu. Show busy leo tumekuja hapa na amefanya mambo mengi sana huyu jamaa. Bado mtoto mdogo. Hivi una umri miaka mingapi kwanza? Na umri wa miaka 37. Mbona umekuwa tajiri haraka hivi? Sio tajiri, bado sijakuwa tajiri. Bado unaje supporter zenu au sio? Hivi unaijua Yepfo Max TV? Yepfo Max TV ntabwo nyizi neza no bwa mbere tubonye, ariko twabatunguye muri Brothers Unit. Mube namwe wa Brothers. Twamutunguye bwa mbere abonye Yepfo Max TV, kuko ntabwo yarabizi, ariko twumvise byinshi kuri we. Niyo mpamvu umunsi twaje kugira ngo rero duha amakuru afatika. Rero naona ufite ibintu bitandukanye, ibikorwa byinshi, ariko tutaragera kuri urukweto. Diamond, tumesikia kwamba Diamond Platinum mwenyewe aliwahi kufika hapa. Diamond Platinum vile ni supporter wetu kama kawaida. Ndio. Jana ndugu yetu na yuko katika ndani ya Brothers Unit, sawa na support Brothers. Ndio. Kija kutusupport sio kwamba wewe ndio uko supporter peke yake. Yeah.
Kwa hiyo ukitaka kufanya shopping yako unafanya shopping kama kawaida, lakini kama unakuja katika vacation yako ama holiday Cape Town, unakuja katika shopping hii ya B Unit Brothers Unity katika Cape Town Long Street number 36. Kama uko Canada, uko Belgium, kama uko France, kama uko Kigali, popote pale ulipo jamani, unapokuja hapa unafanya mambo yako shwa vizuri sana. Ubwo ushobora kutugananga hao kazanga cyase ukamuhamagara kuri telefoni, turazishyira hasi kuri telefone ze kugira ngo ubashwa wabana guidance. Ubwo rero ramutuje waza straight kwaza kuri numero 33 Long Street Cape Town South Africa kuri Brothers Unit. Ubwo rero nicyo abwira abakunzi ba Cape Max TV ndetse n'abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba B Unit bose kuyanguka tubihuriza hamwe kuri kamera za Cape Max TV. Nicyo wabwira? Cyo nabwira abakunzi ba Cape Max TV nuko bayoboka Brothers Unit, tubafitiye byinshi tubategurira kubazanira, yaba ari imyenda y'ubukwe, imyenda ya party, white party, everything, imyenda y'abana, y'abakuru, inkweto nziza zigezweho ziri hano muri Brothers Unit Long Street. Ngero nk'urukweto ruhenze cyane hano gurangaye. Urukweto ruhenze cyane ufite rushobora kuba ruri muri 500 cyangwa se 300, ariko ibiciro biragenda bigabanuka bivanye nuko twakira abantu bacu. Nk'umuntu w'Ikigali wameranga iyo nkweto urumva inkweto 5 mu marande 500 mu marande mu manyarwanda ni ibihumbi nka 400. Magana biragira 300. I think 300,000 ni 300 y'abanyarwanda. Urukweto rumwe hano ni 300 y'abanyarwanda niyo menshi, ariko avuye Kigali wamuha discount n'izindi za makeya tudahereye kuza meshi cyane. Dufite iza makeya nkuko twabwiye ko ari affordable swag, buri mwe wese ashobora gukorera shopping muri Brothers Unit kubera ko ni ibiciro biciriritse bitari bidahenze cyane, kuvuga ngo buri mwe wese ashobora kwafodinga product yo muri Brothers Unit. Amafaranga makeya atari menshi cyane, kuva ku rugero rw'amadolari 50 kuzamura kugeza ku madolari 200 hadi 300, ariko ibiciro byose turabifite. None aramutse avuye Kigali nk'urugero wenda tuvuge King James yaje gushopinga hano King James, obviously kuko umusitari wamusha menshi cyangwa yavana na support yiwe ari gushaka kumuhera meshi make yakaguha meshi ariko nago Bruce Mero dashobora kuza kushopingira muri Brothers Unity ngo ngatange the same. No uriya twumva kumuzamura, ariko nk'abanyarwanda especially nkange rugero nshaka kugura uru rukweto nk'uruguranga urukweto ururi plain, urunguru ni Air Force 1. Yari plain, tukaba twarayikoreye icyo bita customizer, twayongereyemo ibirungo nk'uko ubona yarahinduwe. Ubundi buryo irimo ibirungo ibingibi nibyo mwongeyeho. Ibi nibyo twongeyeho. So dushyiraho ibyo ushaka byose, dufite n'izindi hano, dushyiraho bandana, dushobora gushyiraho iyi ni abantu bose cyangwa flag ya buri gihugu cyari cyo cyose, idarapo ry'u Rwanda, idarapo ry'Uburundi. Nko nshaka gushyiraho Cape Max nshaka gushyiraho Cape Max TV, tuyigushyiriraho mu gihe cy'iminota mikeya cyane, ukayisanga ku rukweto rwawe rugahindura swag. Yes. Guys. Turacyazifite nyinshi cyane duhindura mu buryo bwose ushaka. Dushobora kugushyiraho ifoto yawe, ifoto ya buri kimwe cyose uzi ko kivamo ifoto tuyishyiraho, cyangwa se material. Tubibutse neza yuko abantu mushaka kwambara original OG waba uri Kigali, waba uri Kampala, aho wabuherereye, please ngwino South Africa, ngwino Cape Town kuri Brothers Unity, uzabona inkweto ziryoshye, inkweto zihenze bro. Nange ndavaho ndushyizemo rwo nambaye none ikibazo kiri hato nkuru nangaye. Urunguru turugurisha amafaranga 1,200, aho ahandi ushobora kuzisanga kuri 3,500 2,500, ariko turacyagerageza korohereza abakiriya bacu kugira ngo batugane badusupporting. Tubishyize mu Manyarwanda 1,200, Manyarwanda ni 70 by'Amanyarwanda. Ntago amafaranga menshi. Come on man, urazwa shopping ugafata byinshi bitandukanye. Dufite inkweto hano, bafite inkweto nziza kandi bafite n'amashati n'ama-t-shirt, bafite n'ikinyafrika, imyenda y'Afrika byose. Rero nkuko murimo kwibona bafite ibintu byiza bize. Reka rero dahagura gatoya utwereke inkweto zimwe ziryoshye kurya nawe navuga ati wow. Reka utwereke twihuta cyangwa tunasoza ikiganiro cya cy'uyu munsi, sibyo? Nk'urukweto nangahe
nk'urukweto wavuze ko rwita Adidas yitwa Adidas Easy. Adidas Easy 450. Uru hano turugurisha amafaranga 1500. Wow. Rukaba buri mwe wese yarushobora kurugura kuko ni igiciro cyiza bigereranyije n'ayandi mu mashopu. Yeah. Kuri Brothers Unit tugerageza kubashyira ku giciro cyiza. Amarande 1500 ntago come on man. Reka du supporting mwene wacu. Undi mwene wacu tugomba kumusupportinga. Waba uri Kigali, waba uri Shadibu, waba uri nde, waba uri Norris please. Ahangaha hari inkweto nziza ushaka kwambikwa ngwino kuri Brothers Unit haba gufitiye byinshi. Fite puma z'abakobwa. Wow, even amabara yose ya uru specialist ku bakobwa. Yes. Urabona amakara yarwo ngira ngo harimo amakara yose abakobwa bakunda. Yes. Ikaba igura amafaranga 1200. Yes. Ibiciro birabagabanuka kandi bivanye amafaranga yose wazanye muri Brothers Unit. Usohokana ikintu. Sometime even when you don't have money, ushobora kugenda kubona. Do you have Reba here? We have Reba. You guys, there's even a Reba. You can deposit some money and then you get sure. Example, you see how much? 1,200. 1.2. And so no, the Reba ni amezangahe? Reba is 2 months. 2 months Reba 6. So guys, come on man. Ndabona akandi kantu hano gatoya, buretse gato, ufite utuntu dutandukanye. Akanako njya mbona abana batwika cyane. Akanako kagura ngahe? Akani Adidas ni Masamara product. N'umwana nawe dukora nuri muri Brothers Unit ukora ibintu byiwe wihangira ufite ibihangano byiwe. Yes, akaba ari we wagakoze. Tukaba tukagurisha hano 250. Nyambika maze ndebe niba nabereka. Nyambika noneho ndebe niba natwika. There we go. Wow. This is the Brothers Unit, guys. Come on man. Kagura ngahe kano? Akanga kagura amarande 250. Tukaba dufite ama t-shirt meza muri brand zose. Fabiano, Diesel, G-Star. Amazina yose muzi meza abera abasore. Tukaba tuyafite ama jeans meza. Tukaba tuyafite G-Star. Dufite Ripre. Ripre. Nkuko twabwiye ko ari affordable swag. Dufite ibintu bitandukanye ngira ngo murabibona. Ibintu byiza cyane. Pano tuyigurisha 1200 ariko ibiciro bikaba bigenda bigabanuka bivanye nuko umeze mu mufuka ntabwo cyane uko twaganiriye. So turabagabanyiriza mu buryo bwose bushoboka. Jeans nziza G-Star. Ibayita G-Star bayita 8 pocket ikaba ifite imifuka 8 imeze nka cabo jeans. Yes. Kabari jeans iri kuri top muri no misi. Ushaka gukora video nziza, video ziryoshye ngwino Cape Town muri Brothers Unit bakwambikira ngo yibasha umusoke watwitse. Hano rero hari ibintu bitandukanye waba ukora music video, bagikina basket, bashaka gukina basketball jerseys, basketball wear. Turabifite dufite imyenda ya sport. Imyenda yo gusohokana, imyenda yo kujyana muri party. Ngira ngo buri kimwe cyose gikeneye muri Brothers Unit. Modern welcome. Ingofero turazifite mu bwoko butandukanye ibayita Icon. Dufite ubwoko butandukanye hari New York, hari Amiri, Lakers caps. So ingofero ubwoko bwose wifuza nizo tudafite utwoherereza type of which cap you like. Tukagukorera order nkuko ishaka nkuko wikeneye. So ibiciro ni ibiciro nkuko twabwiye is affordable. Just 150. Murabona ni ingofero nziza cyane, ni ingofero y'abastari. Hari ibintu byinshi hano. Please. Turagusupportinga ahantu hose tuzaba turi, tuzagusupportinga. Twaberewe cyane muratubona. Yes, Brothers Unit. Waba uri Canada, waba uri Canada, waba uri Australia, waba uri Dar es Salaam, waba uri Kigali, Nyamirambo, ahantu hose waba uri ngwino muri Brothers Unit kugira ngo bakwambike gukora music video. Uruzahanga muri Long Street Cape Town maze ukareba ibyiza bitatse Long Street ibyiza bitatse Cape Town maze bakakwambika ukaberwa ugakora music video iryohe cyane ndetse na filime byinshi biri muri Brothers Unit. Brothers Unit rero turagushimiye cyane rero. Amazina witwa Isa. Ko rero ubashaka kubona Isa wareba hasi nimero ye iraba iri gucaho maze ukamwandikira WhatsApp nihe bakubona. WhatsApp, Instagram. Kuri Instagram witwa nde?
Kuri Instagram batwita Brothers Unit. Brothers Unit. Yes. Wow. And kuri Facebook? No, kuri Facebook as well. Brothers Unit.z.com. That's very good. Affordable swagger. Iboneka muri Brothers Unit rero. Karibu cyane aho waba uherereye hose kwisi, ngwino Cape Town, uje muri vacation, uje muri holiday, uje muri shopping, ngwino shopping kuri mwene wacu brother. Thank you, bro. Thank you so much. Thank you again. This is the Brothers Unity. Ngwino koresha yangu bashikuruka mu mutwe bashikwa n'ibintu bitandukanye rero. Turashoje rero ngaho gira utubwira abakunzi bacu in terms of subscribe. Babwira kugira ngo bakore subscribe n'abakunzi ba Brothers Unity kugira ngo baje i video maze izabashikwa na support cyane. Cape Town Max TV. Cape Max TV. Yeah. Turabakunda cyane. Tubahaye ikaze kandi muri Brothers Unit again. Yeah. Kora subscribe. Bavuga subscribe kora? Kora subscribe. Iragoye cyane. Muri hangana iragoye. Subscribe. Kora subscribe and like, comment, share. Uze kuri Brothers Unit ubona ibyo wifuza, ibyo watekerezaga yuko bitariho biri muri Brothers Unit. You more than welcome. Murakoze cyane rero turahavuye hano tuhavanye imyambaro nuko ntago tuyikuramo mpaka Ebana asante sana cameraman nakoze cyane rero naho butaha rero muri weekend izaza nakoze kudukurikirana yari Cape Max TV.